Kumsiban taban lumlang yaki kena Samla jo Nongstoin Diocese, sasisian Nongstoin Diocese Catholic Youth Movement, kalau penlong ka touring program kawa Sngi haparish maulang dep. Hakini ki Sngi lawan manisya benta lagi kena Samla lagi South lagi parish jo zone 3, ibakentop ya Nongstoin parish, kamau 8 parish, ka lang parish, bat kamau lang dep parish. La pli kani ka touring program da kajingpan kiyo kalama da kongsan hakani Sngi uba Fernandez dekhar harangkat kajia don lang Father John E. Rindathiang DYD Nongstoin Diocese Catholic Youth Movement ringkat Father G. Daimari Parish Priest jong St. Francis of Assisi Maulang da Parish Sister Perdalin Thongni DYLE ringkat Sister Alfonsa Inongpet Nongkmi jong Seng Samla Parish Maulang da pat kiwe. Apun bot daki session baper ban pasat ya kaktin ublay lingba ki jing hikai bagi jing snang jing kraw balapan long ru ya ki jing elek kai terku halor kapang ka jing yo benta ka dai tang ya ki kentai ni ya ki shin rang ru hakabalai shem benta shirham daki delegates ki balawansa nak benta ka dik program touring bala don ru ka campfire balapan ya dai brother queerness war SDB Habakran kumukong san hakani ka Sngi ubat khar ulapan slori ki kenna baki day bandon ka jinggit kli yala ka yeng ka sam bat ya ka imlang ka salang. Oi, ni kum ki Samla. Ni day bandon ka jinggit kli. Day. Tang ya ka long ying. Jong yi shimat. Henry, ya ka Shillong kata. Ya ka ri ka jaiban riu. Hakasig babot lasdang da kamas bakun balaterwa di Father John Albert Rindathiang DYD Nongstoin Diocese Catholic Youth Movement ringkat bekajing senran lang Father G. Daimari Parish Priest jong St. Francis of Assisi Maulang da Parish lapshim benta shirham kamas bakut daki spak ngot ki Samla nagi South Ligi Parish balasami kaktin ublay da Father John Rindathiang Lapun kot ya kene program touring jongi kena Samla ka Nongstoin Diocese da karensan ki Samla bala penhiar ya kalama dai Michael Thongni.
sit part that I know I can, you play like